Igana katonyezi radio skamba mpure program ni shitama nkutebeze oyinadala mbabazo mutebekansa shitama nkutebeze aharigana katonyezi ibiri Radio West gamba mpure Abel Kanyankore kurga Kamwenge owabinji bari kumanyanka Kanyankore owawendi noho amazire ecyamushanju aha myaka ananena y'obukuru pia results garukire aine abiri na mushanju grade ya kashatu Omunyamakuru Christine Charikunda aganireho nawe hurikiriza ebyahaya ebya university no basa kubishobora ngo imyaka 9 beit kuzagarika gukora P7 na myaka 8 kwani nchibara mukumbeni nshitama nabana b'imyaka 11 mu karasi kuguruka makere nabana no guruka kuba oyo notekwa ko igaruza haso benko mwana o mu prep muri hamwe o mu winter muri hamwe o wori kugamba ine myaka 11 o inana nene obutebe bwo mu kirasi no bumanyi bwanyuma yo kurugwa mu ishomera akakuma mu class yo kubanza bwanyuma yo kuferwa nyina ashazire mu yagaruko mu ishomero omwaka gw'2022 yakore bigezo bye cyamushanju ahari cyabenda primary school kandi yabika kandi nagira ngo natekateka kugumizamo nashoma kwiko bwari basa kwesimba habwa MP kandi kiroto cye no kuba minister wa works and transport amazina ndi Abel Kanyankore kazarwa biro bitanu byo kwa katanu rukumirwe na shanju na munana ndi kuzarwa kabare twafurukayo twayija twaza Saidi za bufunjo nabufunjo mwaka gwa zinga hitwarugayo naza bufunjo no natangiye primary school ishomero bari kweta Igongwe primary school nashomayo P1 muri kumirwe na kinana na munana tindi yabwa kanta ko ne twadiyo mu church school ekeriye kereziya so hari mu kirasi ibiri P1 na P2 azo mu P2 bayeje sagaga mu today is Monday 26 October 1887 tindikebwa akakantu karugo mu ishome bane bakeje so mu P2 ndiyo mu P1 ko kanaka kwata so fact warugireyo mama niho yafuyirira muri yo mwaka gwa 98 ntembere P2 kuyamazire kufatwa warugayo twagaruka Saidi za Kamugenyi eriyo mugombe keryo mugombara yahapuye birebyo mu district tekeka icyari Kabarore bayita Keiraka hatiya ni Cyegegwa district egombora hatiya ne ya nanka Kigambo deni niho twabere turi mu district ya Cyegegwa so far kuna abiro kwempaho mama amagara go kuferwa nyoko haca aho muco kubanza ukagashanguta gakanteganisa munonga so fatwe no kutwa ntushoma kuba nkamazire P1 ngiro mpito mama kafokwezi kwa 5 ndiyo mupito ndiyo mutamu ya kabiri hatwi yamazire kufa twena niho twagarukire nyonka ndiyo mupito sister wanje tumwina Margaret akariyo P3 mukuru wanje mupenzi akariyo P6 mukuru wito mukuru akariyo P7 twena twagarukiraho uriyo maza kweyiye shuye mwakabarahi tata kabariho bayita magarage cisheja tori kugarenga n'amagarage kikazi aha mwana sofa nyongira kugambira ruhanga utaka ikiriyo bitunza kwikaya kwanye nabana mwenda Keiraka no mukazi wanje byanti nyo kugira ngo umukazi afansigira abana atirisi nyowe akumukazi nasa kurebera abana so kutwaje kudarugiro kwempaho mu mwaka gwempo gwa 9 na mwenda nagaruka kakabara kupakaza kakabaro natandika ni nguze binyobwa bikarangira basi twatwino basi za steya zirinde ngo munongo takasa no kugihika burengwa so kiriza cibo kitwara higuru ya yame binyobwa bitwara tiwamureba oba yakwa mu 10 so za kutaho mukani bakubanje okwezi none ninkora kandi nkora sirinje 25 kwezi beito za kushanga kwiko mu kwezi bari kukashanju na 5 kikomese ine miezi 3 mesho iyo rakorere busha kwa buri zina nkoraga nchikora rosi bampandika bazongera umesho so atubyanteganisa namara narugaho naza mubende kuvuge bitoke narugayo ntakaje mbende kuvuge bitoke mnywano wanje mugenzi bagenyi anyihaka kabara ndeta Kamwenje hati niko kutanika kuija umuri Kamwenje nza kahunje tandika kuguze migatagari yo mwika nabanduga kahunje nebigere ndi kuija Kamwenje kuguze gari yo mwika emigati emigato koji hakahunjo jireta Kamwenje yes nebigere hehi buri rwa 5 nkanyine kubegura box y'emigati ndi kuza Kamwenje so nakikora kumara ubwira nashanga nabwo ntinde kindi kwihama kunamara
ubwo munywano wanje bambe bamukama muhuze n'umusinje aje shwanya kiranje ati konka ati noshwa mubende kuvuga ibitoki ni kubasa kugoba kukiraho aje nyakira ntwara mubende nturo mu mpoza akabamba 16 kasambya cyamba ziro mu kibira twaturarago mu kibira tukurwo tware ibitoki mubende mu kibati niho twatugurizaga so naho nakora y'imyaka kanyine kiroto kurwo muka twatwinishije cyangwa cyo bunyasi inshura ko yabegwaga enjo kabe turamunonga baitu omukanargo nyine target yo kugira nti reka nze kupakaza mbase kugura egari rwa mutogwa kandi umushakara mu rwa mutogwa ka mugenya ina kagari ka bayuni size 22 ndi kukunda munonga akwa kakakari kagufu kaine mite 2 so ndi kukenda munonga na rwo mukani nyenda kugura egari ni nyenda kugura amabati nyombe kenju hamwe na radio ebyo bintu bishatu bikanyumuka byantwara naza mbende kuvuga ibitoki kunavugire nagure gari yarare nunji akobwe bwire gari nkagigura imitwaro 3 nakashanju akwegara twatuzipangisa gasingi rushanju runaku 3 nakashanju zubwirogwe zikandi zingana kazinga hiza hatiye twari 3 kashanju nasa kukano mitwaro nkana ya hati awagaha ikamwaka cyogwe kaguryo mwaka gwa 1995 ya akwa 1995 navugire ibitoki muri mubende kuna amazire hati heja group njoyininga group z'abasigazi abari ku rese njaye bakunywa amaru babakuzana cyanisi egari nkagizana cyanisi bagitwara just kuzana cyanisi egari yanje bagitwara so fa kuba amazire kuzitwara egari nafukura narwara simama wena naho ibyara byona byajunda ni mutureba twanyiriraho kacebe itu embera zikabambi so kuna bende mbende handema ntwamu ngaruko mukaninsi mu mugenzi tata de yahumwire bitata kati ine pressure sente kuzabuzire ngaruko mukamugambira nti wamanya naremwa angambira ati taino wakutumire sete okagenda habwawe hati wagaruka eka yawe njijo nagaruko mukanashitama hari muramu wanje aisha ngambira ati konka kuguma hano atikiri gukora tugendane ahaleke Victoria oze kwega kushoha niba kushashura tugitema motoka tuzamunanke jinjiji nzo muri Aleke Victoria tukantahira mugaba turabo mundo okwempaho ekizingane baceta burago atwa turi tave opposite na burago nico kizinga cyeito enyimeri karangara runyanje tuzayo kwempaho ndandika kushoha just 1 week kabana igira katimba ndi kubasa kugoberera ryato kuri ha mwanya nkarisa mwanya nkatega katima nkagaruka nkakarona kakabona aho nsigire ngategire so natandika mushara batandika kunshashura then echabeire hati nyonka jena neshiroto cha chindi cyo kugure gari amabati na radio akwa ibinte binyagire oncenda ngo umuntu ogire focus no burabe nokora ogire target ojyo tukonka no bundi kukora ni inkorerere iki na neki kutari kufaga gakora randomly orugo mukori ku moto konka no mara kuzikwata kebuze cyo razugure wamaze kuzikwata ni kibe munonga bito umuntu ari focused ayine kiteka tekwa ayine kiroto takabasa kuchireka guchikafa so mbaho mubenankeji numvuge ryato nshoroza sente zanje nguma nimbika sente kuzaza ikoze irirayo heja omusigazi ishakaru gakongo ngambira taza nyine yefeza ninjiguza efeza ne yazingahi sente zanje kanzina ngambira keri mitwaro wa 8 njishashura hati nshohoro mwanya twatushorera gagaba hati nkashora katosi iriza kwe binara bikuzaga bikabyarugireyo nyemuka tindaragira hanyanja niko nashoho irensyo naza kushubure feza yanje njine nshohora nkasturukira mukono hati mukono ntemba taxi eje nteka Kampala hati Kampala mbona umusigazi aje ntwara aho bari kuguze feza ahanyereka tuzayo bambi turamuza tumara kuramuza no wabenera kumpa senta mpe mitwarana n'eshatu ojuguzire 8 hati mitwarana n'eshatu to gumusigaza ngambira anza ndaro ajata oguyatu kusera tuzahandi tutambura rindo ndakatali aho naza bangambire zindi kunka ndeba nkanagobiri kandi izo sente mitwarana n'eshatu ziyabira mpire akwa bondo y'amabati eke ubwire kari yankumishati ibati bando ukanoza akwa bando n'amabati 20 ukanoza kushangita kwisana mitwaro 10 kugura bando y'amabati ngamba bwati tagariko nkeje mitwaro 20 gari katari hasi y'emitwaro 5 nsyaka hati ngamba tugarukeyo
hati kutubantu tuzagarukayo tushanguriya yacinga atacariho inshasha aja atatu wamanye oine mitwaro nkebinze kupangisa motoka tugiraho twaza handi ngamba karenze mankanzini mushigaza tiyaje datiyabura konke feza yanje ngisigaza ati kumara ngenda nkabani yaho tinkumanya n'umwanya tincagwijuka nza kureba role yebidomora bya waraji eri munegenda ngikurata ndabo makona ngikurata parking Rubaga road ntundi kwijuka so nshanga bebirole ba waraji bona bona beni manya bari kwishaka kabaragura waraji bona bari yaho na muramu wanje ariho so mbashobora ndondo mushije mu mugambire cyama yeco anje ati humura ati tugendane fo nankacika kabara ko ntutuguraga waraji then kuturaga ariko rwo kubanza tuje turonda katale ngitemba rero mushije ndebera abambi tuyikakaho nankejo mugasani tugaruka Kampala haturu kubanza tucera kuza kuronda katale kefeza turonda katale kabura tugaruka hatu toyiziranje atatu wamanya eje feza ko ragirarane muntu basa kwita leta njikubikire njikwata njimo ncari yo mwana ndaketegerize nensi so muhambikira so hata ntamurimo go kumukora kumuguriza umusta yawe araje kweze mitware 2 nabwo niko watembesa lane aba yabike feza yanje ajibika ati kumara nko kwezi mugaye konka tuza kuronda katale ngwe feze kambura nkafa namakura wafushiko watunye mitwara 3 hata bakugira ngo feza hati mugamba hati wamanye nshashura ajimpe mitwaro yanjeje ndemba taxi ngaruko witwa kabara nzo muko mu cyaro nshitamo planning ngamba kwera nshitame ni maraho ndugayo ngaruka setback ya kabiri ngaruke nyuma ngaruka kakabara so kugaruka kabara nshango munywano wanje mu gisasumane bambo mugenzi mukama muhumuzeje asumane nkwataje batandika banshororeza sente juka kana abiremo ndi kuguza amahuri naci bari kumanyewe nkora yanje abanshororeza sente haca arabaka kabara bataka bashoroza ka capital bakamba ntandika nshubura amahuri nshubangura negari hati ko nabe ninduga kisojo mu katale naye kachumbi akali hibale lya mani hati nterera hibale nketera samuri gona gayatika ejo nabo yabarosi nagaruka kabara ndikurira Sumani yambuza niki namushobora yareba amahuri gona gatikire yaba yamvumu yabaganda ngo taratunga shubura amahuri nenyuma so ngarukayo ndire miziga yanje amarashuba nyeta kiri cya mukaga hati ni sanda nyeta anya tati okashura kinte nkoko kale nstandike nkoko anshu bashoba bojo akane bankunda kandi nsima ruhanga by the way yadelinda bo mu challenges konka ruhanga kanteka favor aha banta hundi kubandi tinkaza go mu kintu yesa bakwanga tibakuburamo konka benji no shangani bakukunda bashuriza sente atandika kushubure nkoko zishubura nyinakafuma kuna ninkoesa kuna ninza utunduzo mu katale mbabuza nteje nkoko nerye bihimba cagira ngo ntejo tinkugura tiningureze kurye bihimba gusha nkagure nkoko ejo kitakitike kankorera akwe kuko zikurye bihimba nizo zikanyira mu katale hati bona bagumane bazindetera ezikurye bihimba kanyoni ingurezo kubaga nzishubura zikanya hati twanturuga nankeje njiji nanko mu katara ka butunduzi twayiko mukona yo mu rucinjiro ndiyarore yakarunga hati tupakire bishora hati nkoko zitera hasi ko yabe naza kwindura jya rusozi irore yeskate eshaho zishuma zinyambire nkoko ziri nazo zifa nkenda no kwita nahurira kubi neyitwe kiniga nagaruko nagamba abyarema hato kwe narugaye ko narugireyo embera zangire nagaruka nkahi kunuya nanka kahunje hati kahunje munywana wanje Edison akatandikireho kuguza compact tips hatandika kuguza tape ni intera disco yes ndiko nkani makuzitera je disco munonga nkani na DJ Shab tandika nguza tape zo mpora hata ho nabuniganire hata hakavuyo brother wa munywani wanje bamukwatira umunju mukazi wabandi hatenje bakaba gisibisize spana hati nyiruka ndonda spana nje murabizasa yiguraho hatoroka genda hatushari yaho arimo naza kushora mbwa musho tugenda ta atirika manze nkingenju yabandi hati umupolisi twatwine bidangare birebe aija tushangaho hati kwaza kunkwata murabo munkwaho nyiruka mantati baza kutusiba nyiruka mbura nza butunduzi ibyo ni 9 na mwenda kumpika butunduzi
ntandika kutera disco ninguza tepsi hati niho na crusade yizire abatebezi bakaruga rwimi ngo mukazi wa Minaka Humura Florence Balinda hati bakora crusade bakwataniza na Pastor Kongo bagikora Butunduzi Pastor Kongo wa Butunduzi Full Gospel Church hati bakora uruterane injuni rwo kwempaho kumara kujunwanduga kuri ya ndokokire ngaruko mu kanisa hati business nareka kuhindura hati kuna izira agataho ntungaho umurimo kuna ajunirwa ntandika kuhereza aha cathedral kabarura kanisa mwa Pastor Dickson hato bwire bwanje bwona nabo marira hatoyi ncaza ati abantu bakizo mu ruterane nyonsi gandi kuyonja toyi bwabo bujunanizi bwanje hati toyi nabo mukugu munongo umuntu yamara kusisa iguru ko kubasakora kujiyonja okushwe bishansha okajo terera umuringo nkogwe nabo mukugu hati kahunja bagenda habaho umurimo beine toyi yabe yagomboruraho ebora kugireberera hati bagisisa bazo meeting ya Heres meeting babuza ngo takabone ko muntu muri imwe ubasa kujunanzwa toyeji sente zarashoroze muzikabezeye ngamba ndi hano nzaho ntandika kushoroza to ikikumi muri kuzari kumporwa yigana to yawo nshorozaho sente akwanye nekiroto ni nyende gari nyenda amabati na radio so shoroza sente atoyi mara kuzibona hati nchakora kanchayenda hati abaho umuntu umunyakahunde ntakwendaga amazina atandika agumana akwate biti nabicubito mu kufura agumana azita hati kubagira meeting bandwanisa bambinga atoyi nargo kana savingire nzabusirwa ngure gari 2 kumara gure gari 2 emwe ngireta ngumana imvuga boda ndijo giherezo ndijo munywani wanje Yusufu natandika kwesa boda tukora ka sente by the way ka sente kaboneka hati kurwo mu empo ndi kuvuga boda ye gari niho hezire ahagatomo heziramu ndebo rugudo bakoro rwa cyakatwire barutekaho orutindo hati kundo rwo rutindo ngamba nyirukanza kureba wakarita basi mugambe anti konka hariya kutwotunga basi kararaga kamwenje ekaraba cyakatwire kaza kagade ne basa gukora hati nyo ntwari kiroto canje bitku nagambira mukama wa basi areba ikiroto canje akibayinga konka hindure nkora yacu ajya tatwaza kwereza basi nezagumanira rakamwenje erwe kamwenje ze 40 eze Kampala ntikale tena atandika kora basi ati baba manager sha naba manager ubwo mwaka nubwo 2023 ankwasa bambuza sente zinyine nkanteyineho bangurire simu hate simu ntandika ngumanisha shura mpora kwa turakora basi nkamanje teineki watine simu kanaruga yonso mpora ngakoraho emyezi mwenda kwanka gitandika 2027 ko kubanza de no kwezi ko 10 haba makavuyo mu basi mu empaho kwezire ko inspection twaturi nshingo twatama basabazi basi yayemero mu rukubo rwona hati batkwata shaha 12 arutindo rwa dura harimo abasabaza batakasharirwa bagira ngo urinya nabatamu babusha so banyemereza wiki 2 kubanyemerize wiki 2 nyone ito kiniga nagambira manager wa basi namujyanta hati nyo wanyemereza na agenda konka nyo narugaho tindi fanta guzire basi nico na hati ekiroto kiri narwo mugari hati naza ha basi tandika kurota ningura basi nimvuga basi rye yanje natabukati neija akaro mugenzi toyiro kamwenje akaina pichipichi za boda namushaba hemwe yajimpa ngakujivuga boda kahunje ndi kumushashure 15 buri runaku sande atakujishashuza kwa sande tinkukora so o wiki emitware 3 niko dabe ninkora enkora yeye kandi nkajikunda okawa nobanza opaka ze mitwaro ye3 jimuretera hato tandika gukora uri kurondezawe wike cyaho umuretereye ye 3 otandika gukora uri kurondezawe eje nkora zikabonera sofa niyo ndikozisa na hati wanoza kuvuga motwanye no banza wanshashura hatoze kurondezawe zabura otinka kubuzo tambuza leta motwanye parking so narugampo navuga boda banshekerera n'urugo taha basi okazata boda nagamba we mundeke hati nshaje vuga bodejo mukama wayo angira ngo najiguza mubuza no wenda muzinga ati miliyoni 2 wazi sevinje wazishikize kanta kazishize hate chinkora karusako kabanetandike jo sako yitu yakahunje nzayo nyigura ya account beida account namba mu karusako ndi 003 account namba then ba membership ndio wakinana nabana turi kwigura account ya karusako ejo tugitamwa mane tugihagira nshabarone mwabiri bajimba nge nanje kwa satoyiro
mara kuje muhangira ngo hati ubwe mushaba kadi ntompe kadi nyo niza kugikuguriza anyesiga takumanya just anyesiga kadi nyonji simbo mu bank bampa sente nija mushashura ankorera ndagano hati mujanti owajigura yanguriraho ngumbe ninkora kiningi muvugira hata kumangurinya nkozire ki njiguzire mvuga picejo kurunjisha shura roni njimara nyaye ndishoroni simbejo kadi yenyine ngura motoka tingujebwa UDR 812 njivuga ndi kuvuga motoka chikachi ka Super Limited ekana kabantu bana ndi kujivuga 40 bana ni tutatanje ko ruguru rwa Fort Portal kuzibanda nyine mayika ubwo motoka buki nkora baita kamutwa kutikambera ka kaguma nikatomera nikakora kikatunga ibizibu bingi nakaguza scrap hati nabo muvuji mubi motoka nazivuga kubingura motoka ngagura motoka nyingi ndi kuzitagura kuika kuna amazire ubwo motoka buce bwataho mu business ndijo hati ba leta za mini bus hati nashanga gutocha competinga nakace so kara kamutwa kuna nyine nakahinduramo nakora driving school ya 2018 ekiro hanga yampere ama creative buri zoba kastanyo ubwire bushesha nitekwa kuba nyine plan B plan A gikora aremenye plan B icyo niyo nkora yanje kandi ko ngumaga kankira no kucha advising abana kumbana imbeje sa kuvuga nti wabaga no vuga no teko kuteko kuba ine emergency in case breach ya track no teko ko ine emergency umutugwa watariyo ndijo muntu kugayambira ngo college so natandika driving school mpora yakwatayo so hata ndi ugambira ko twamaze driving school tutunga training 2010 mbarara training kaba nunje munonga kazona ashoma training ejo mpo tukamara wiki ibira police mbarara turi kwega hamagara ga motoka turi kwega hamagara go muntu kuwo kugalinda defensive driving inkarugambarara njunirwa kimwe ndi kwerinda kuvuga kubi motoka ejo mama zona nate cyariho ije nabiri nyine so aho ndi kugambira ndi chairman wa driving school zo mu Uganda yona nyine driving school yanje kandi iri kukirayo omuhango buhango ndi bishop abo amakanisa ga Kamwenge district ndi chairman wa pastors council abo Kamwenge nyine kanisa ndi ko imbere ya Kahunje kandi ijweri hati kuturi kwikiraho season umwe buri season nimbaji no bujurizi bwayo season age enyima nkatunga challenge kanyenda kuzagana gana byona byabaho beitu banyangira kugenda ngutishomere beitu uruhange byakora nahambisiza kifa bankiza nazayo kazayo gana nahereza nashuba nagaruka urugendo rw'amamotoka twarureba ubuhereza bwo kwija wa butandikota uza kutandika kwa pastor noza kutandika kugerekana so katandikota mwakachi we bare munonga kuza kutandika kutuba pastor mu kanisa eje kanisa inajunirwe kunajunirwe butunduze nagaruka Kamwenje najoininge kanisa yakahunga Christian Fellowship twino muri Soto mugenzi Felista muri yabintu hati nyo natandika kwereza hasi yeye sonka bugana mu challenge nyingi akwama amugwa kabatoro bakabari kali kaine training zigumire akwanjukizo hariho obuna ijana na cerererwa kutaha kwicejo cyanje gamangu shahibiri tube twataye ishukana ryo mushubuzi ngerwa mwanja na rugayo ncererirwe nayiko mukasha 2:15 bakandaza hero bwashesha erindi zo bankaza promotion ya Bero nareba ba Bero icyo naco kikabe kifubire cyo kutahidomora 20 z'amezi ningathaninga urukore nozota kureba Bero aha erindi zo bakabaho cakantera kiboko zanyike 18 mwenkara mu challenges bait kuyaho iramani yaramani gamugendera ekanisa yajinkwasa yakwase kanisa hatinye kujebembera panaka jinkwase rimwe abantu 20 ikumi na mushanju bakatorokamo bajinagira bait rimwe abantu 200 plus pana bari kubarugiramo abandi bajuru kandi buri zoba nejuru akajinsigira eri kombe ko kace akemiti kunkatwombekire blo y'amatafari y'amabati 10 gasemburi nestamisa abantu y'ibishatu na ezesha yansije kandi nestamisa abantu 40 y'ijuru bitizishaha twine kanisa mpango so yari kwaso bujunani zibobwe ndi muninjebembera so ati challenges imbuga ine nyingi 2010 kesimba bwa chairman Rusisiri Kahunge sub county akaruka katambura jinsimbira na munywana nje sebalera nkatunga percent ekaberi ya percent ya 40 na mushanju point ule yatunga 50 zikaba 5 na 2 point nkatungana na 8 point yatunga 5 na 1 point kuba nkaba mutwire hona twantugwa draw handi musinga turi tuso akuba nkamusinga emiruka 5 yansingo mu rukogo
hati ekijumo cha batashomire je nagaruka hatawuni kanso na isimba batashomire hati nashanga bwache abantu nibanjuma ngo tinshomire azokushoma umuntu ari kubasa nico ndabacwire mwako guhoyire ishuka nkamazire P1 pitu ngagizamu emyezi bitama emwe neshweka mama kuyafire naleka so kuruga mu P1 nkantine report yona report yine nayo kuruga mu P1 temba P2 hati ejo myaka una ntantare ishomero beti je nagamba no kanze yo na registeringa cyabenda primary school sofa ahunko zire kurunji akwati nkayegaye akwa kureba nti ntungire yo 20 na mushanju science nagihamu buna SST nagihamu mukaga English ne yamu 8 masi yare mane yamu 9 oyi no mwenda gumu nyine mwenda gumu so tinkwega ya munonga ningisimira ho ruhanga so ezo challenges zona zibeiremo baitu nshangire nti ahabwa kimpambirizibwo kushoma ningamba statement ninjigarukamo buri hundi kwemeraho ninjigarukamo tindi kushoma ngo nindonda sente nzira ko muntu nyine moto kikumi birarugudo tokangira ngo tinyine sente nyine branches za driving school zo muyihangazi kwingana mukaga ndice imana wa driving school tinkuronda sente mu kushoma abantu bashoma kuronda kumanya amwe national figure akwasha ngo rice imana wa driving school muyihangari yona ori national figure tincenda kumanywa bagambe bitini samwe bishop inama kanisa gundi kwemba ati nyine mukora hundi kuza ngo bashita bisenyemo beitu ni shoma okoyongera kwetegereza no kongera ha documents kurango oyine bitabo byawo so nintererera abana kora abo cyari yo mutori kushoma teka ho mutima shoma akuba katugambe ebyahaya ebya university no basa kubishoma no yide myaka 9 beitu kuzagarika gukora P7 ha myaka 8 ticyanguhi kwani nkibara mukumbera inshitama nabana b'imyaka 10 mu kirasi kuguruka makere nabana no guruka kuba notekwa ko igaruza haso benko mwana omu prep muri hamwe omu winter muri hamwe bashaba kuruvayizinjiraho yes no kushoborora obori kugamba ine myaka 10 oyinana nena no mujyango ushobororaka obutebe bwo mu kirasi no bumanya ozinga amaguru gakurya baitu pakorera ngo wakora ki wayigaruza hasi washoma then nshuba ngambira abampurikirize nabe myaka emikuru nkanye omugisha gucariyo no borabe wamezirenju no bwe wakozire ki ninkurahira noza kutunga umugisha nyencyaka ko nyo chance zimbere ngende kintu kirabo tucyahika hariya ngurete mpapura zawe ndeba nkakuri nyebuza kuzana sarodi kubicupura nabwo bindema ngambo mugezi bakampa muri masa Samaritan's pass kuvuga ndi driver ni nyekakasa twaza ha practical dihene wanyizire munogu twaza road signs manya mateka manya bihabyona bona nabatera hati twagaruka ndya hareni yati yo kunkwasa appointment bambuze kibuzo no basa kugamba rujungu kumare dakika 5 akwa bakambuze baro yawe ya sini ya fonti tinjira okay no basa gamba rujungu kumare dakika 5 agamba no buzo bibiri ico cyane hati ukoresha nabagamba anti mundeke ntaye wahanuka wayere yes bible rikiriya ngo musisi nairuka batamwirukireho nkebinga nyenga hatine nogu owambinga nata so ningaruza abantu amani ompurikirize no basagaruka yo no shoma ako kushoma taro tikugira myaka kandi tikuhwayo kandi buri zoba nitweyongerayo nibyebye byanje dene kinde kiwano ekenyuma ya introduction tinagimara yoje na kwanti ndiyo mushejo ino mukazomwe twina abana mwenda umwana wanje mukuru first born ari ya university na shoma amateka ariyo mwaka gwa kabiri ondijo muto nibwo acukira ari kuzomunasari so niko nyemerire enso kanyine business zanje nyine mbo ebinte bindi kwekorera so ndi kugaruza amamani buri muntu wena no basa kugarukayo no basa kukikora abandi bandi babasa kwa no basa gukora embozi ya Canada yabeta Canada ningagana gana gana nkazayo kandi hambonerera akwa no mundeje honka nyonka koze so rukiga akwa ngatumwomusha twarwa Rwanda Airways Rwanda Air ekaberi mu mwishwabe na tusavinga kana bamwita Natasha niba mwita Natasha kubatindeke kugira ngo bakabane bamwita Natasha kuyabe nagezo kutugambira bari kutugambira umurujungu nyonyanga ngambo rukiga kandi ncagambo rukiga hurira ibi nagamba bikora kwa kuyayize ambuza ngo norya ki umurujungu naye namugambira antaza tinka temba gendeje
nigo murundi rwanje rwo kubanza kutembamo so ebi byo kurya byone barya go mu ndege iwe ndetera ntoranemu bone kindari yambuza nonywa ki namya nti ekitari kusinza cone akuba nyoni go murundi rwanje rwo kubanza iwe ndeterani icyatubibe cyampira umugisha entebe yeyitwe kari y'abantu bana twajibaho babiri azo nagenze nawe munywani wanje birungi nakana amanya kurya nkanye but serving so kuza kumarira umushi atanduka gamba rucigamanya warwo mu rujungazo mu ruciga nambuza ati konko uriyo wankaye yambuza ati uriyo wankaye namujya ati wituni kamwenje se idishindi kahunje yaje ati nyonka zarirwa cyaka nanka rwengoro nashoma rwengoro primary school nakurira mpanga ndi sister warwijemo mugenzi rwijemo tazoko nho hati wari ngo abantu nasa kwitira umugisha gwawe wekirizana bagutera hamutwe konkaremera hati yora natunga connection no munyonyi omushashomiro witu obagano kabanoza kwenda iki kanza kuhereza kutebeza yes kuna ikireyo kanabuga n'abaciga akwa kuna icyo nagambira bojo ntaza muno muri gana harimo abaciga bahakana naza street mwani nyakora bantaganda ngo ine confidence yes nyeshiro hanga yampe ukaje tinza kwara musiyagandi mpaka undabone muri kwanyuruciga hati kuna agenze ndi kuzomutoyi mubuga no musigaze mujantaganda nanga ande bati nije mubuza nti uriyo wanga ati nyo ati nige munyabushenyi kunu ati kunu keja kushoma university ati kandi ndiyo mwari ba pastor beje kanisa ariyo mutoyi na Terezeto na Simura niho namushangira ijuka nanye owitu na hati na nerizo niyo twatu ryo muntira niyo ninzo mutoyi amwe bishop beti nkustamo muntebezo mumesho ngwakwa ngo nibonyine bitinza akarimo kanje akanyihireyo ninkamanye ninzo mutoyi kurondo umurimo gwanje ahuguri so kunajyo nto nashanye na connection pastor we kanise muri yabo ariyo mutoyi na serving hari abantu bari batoyi nk'ikintu kibi azo munsi ya mukamanye ndakugambira umpurikirize ti hey natakuza mutoyi oba ari president oba noha umutoyi nazayo so ware nguto kubasa kusavinga toyi nico kwanyono waza nani nyombe kenju nimbanza toyi na kanisa tukabanza toyi takombekire toyi nanke kanisa akwa toyi nikikuru munonga ninje kitinisa so namubugana yo pastor ati batandika kumvugo moto hati tinabo umugeiga tinabo wamani just abukushana nabugana umuciga yampane kitabo cha Art of Leadership nishira Bible buhango so nani nyebembera nyine kitabo ndi kushoma art iyo bwebembeze kubasa kuturana buri muntu no kwari kusho yes so omukiraka orujungu no urushoma orwetegereza hatiye kurunje munonga akushoma orujungu kuruhurira no kutera mwembo gonche zo kugamba ninjezaho akwa abandi batebeza ningiye kubahindurira ko bajungu nebejaga banta yayira nturiza naje no kugamba ninjezo gesinga konga yongera mu bugambo tuganira akwa nimba sa communicating so niko twemeriye ekigende ekiroto cyawo mbyo kushoma nonda koma nkahokoze cyamushanjwa heza nwana cyenda kweyongerayo nyenda kutwara ibintu bibiri two in one nyenda kuruganuza DIT banyasesinga kimotoka hategyo ni mangu ni certificate ya senior phone mbana agitira arubashukale then namwe nyenda kuzacicwamba engineering nkore diploma ejemi yake ibiri njimali nama kutungejo diploma nyenda kuza cyambogo nkore degree abya engineer ebya motor vehicle nimba naheza nakuno ndi kushoma second nayo ninza kugitwariza hamwe buri nimbitwara rabiru nimbitwara akwa ni mangu binu nani mbishoma kasheshe nyonyi no muri ngo gundi kugayite ibintu byanje kandi nza kubihamu omyaka yanje nkengaho mumisha ko ibirasha tunaguma nyetaga kwesimba member parliament ko nyetaga kuba minister works and transport ako mu Uganda kashanga ministry zamani twine local government twine ministry works and transport twine ya heresi twine ya nanka education so ziri munke itane zamani agriculture ezitano bitinyo ndame ya works and transport kandi nza kuba ako ningambira abantu arowe nasheka namujyanti watanje kwegeza umunkito za katuzo mwami katubamara nijoro nkabastamo mu boardroom akwa mu chairman driving school kandi niho ndi kushitamo hati nagabanye ndejo ministry akwa ninjireba ninjimanya weakness aho ziri ninzimanya obirungi byabe aho biri nimbimanya atishika batakugesimba okubaho batabukuhira nibabumba naho jyanyine confidence yes ine confidence akwa kundamare kuba MP twatungire kahunge municipality ni haho twatungire kamwenge municipality yagenzire kahunge neza kusigara muri kibari aho ikiri yaba kiriho cone tekwa kwesimba akaruru
kandi nza kushaba kurungi bakampereze ngende mbeho minister ngire birote binatereza omu area ya transport. Yes. Yagari munonga. Programu nishitama kutebeze igana katonyeze ibirgamba mpurire Adela Mbabazi ninye nankwine ninkwendeza omwebazi y'umurungi iwe neka yawe rukunde gumeho. Bye bye. Nishitama kutebeze ahariga na katonyeze ibiri Radio West gamba mpurire.